Totally 2 minutes. Side completely. Bueno, omunu ya karai kete ya 2013 ama ngile mutagari nungo tebi ken mukubiara ni mungu atobo komu nara ni mungu atobo komu nikianda ntuto ko tokonya ko bakinse muna maga tayotwa pole na bio sereko one karo mwenu na tageto ko muri University of St Paul ayo ero ndia agante via Wankonyi tiganda anza magega umwenu kamonyora akurwana naise akondo se agende buganda ine resto to ko tejao ko tere magana nkamoti mumura agachaka ngari ko banya kuire na robi ko security na tore security company mumatena rusha wantonka gara ite America tegate wa na nembo nyereta ndimo nkamulika se mukana gokoro oyora akore ke barua to security umwenu ya karabo muya University ya Kima College kamuira na rojo kwa maintenance mwano ya kabo mwano muya toka mwanja namba tusia na rote abantu bakamwanja kunto gateba igana abanyene toso mi mwano ya university ngala sentoro ngalibiriba akanyora kibe adebyanko la gendanka ngotande tochakwa ri university matatu ngata kalimikisi kwa 2013 agacha kuweba akasira agantiga abu kuna boro na tukoyo mulino ndo choma tekuna agenda tene njina cha kutuga musibo muiweze nana murusetia emesigo nandi angikire na rugo kumia agenda tene mwango ntigera one ke tokabeta agenda jikoriya jiwaka ucho ria ege tokeria ka Portuguese njiko muriya kamburanga kaya mungu ni mengi tiganganye one story mutagere ngiyabu na muruga na kwana ono kujiko ko murakoyo ubati mkurwana ume murodi okule ubate barende aga moirete atwa makaratasi to kuliga makaratasi jwana por na bes bante tebande tebwa endigo ndege kaliwete tinyuma ngoja abono kumurgione tengo muroto en internet aka America aka Bolivia urio Spanish story ati musuri tukabata bantu baria wakantumira makaratasi ngari kama rume uchifora na affairs Indu ni rudi bagari okutiri na mweno uyu. Nguchi kwera fora na sasa bagankani yaba isobaliki. Ngine. Ngate yaba barina abantu bakari nyumba mbame drone aruge ko batuga ati batuome. Bagante bino bochorite. Kalika barika genda mkwendo privia osikagenda Brazil. Brazil kerudi ariko abantu bakama kunga keresi ngaba ni babeteke sweko kakamba. Natenge abantu ba America ga kinti ina somite ke sungu kia rushe ono linde ga kia abantu bali bande ba somite mutago tema bagatemba bakanyora abantu baga alia bakanyora marieta batu mutua tinare tugoti nere ku Brazil ono ngateje to kebete ko le kama ba ko nyana bali kamaru gasabi bande kurunka nana kulika ni tere moigula ko kumtu aite Ono meno tatego mutu gasa banga ono ko eri tuabiri mwezi moja tusumbugete nari kanite ereni na irari rube nari kanite Samuel na irari rube mwana kwa lotu akole fa irige ngana batusia wona yegote nero kwa kigura kema bataro na tumewa para tiga Samuel na here ndorike ni bibande byabo narika waga okoro ege itwa geotor kebe Spanish watu mawumbu pate Spanish kimweli kanekebe enera kebuna na somo tugakati se nkana fora na fer bagantebia matu changi 14 days watu turomobe nkuira ni matenga kitoko karamu ere na Samuel ngakwenya bagatanga siringe kushirina nani kikora bosongo kamtia bosongo bagatanga siringe kusoma na 600 ikina tukushio mwana 1.7 hum batemurgio na lakini wana bakaya muraba baiko tobamo toka kamwana kwa internet kwa telefono tukuja abantu twese kuno kwa link ntoleke tukurabe ne kwa bano wa twese kinke tukalije kwa link abasani kwa mukale kuti America kwa wapi Christine wapi Moses oromero wa profesa Ronto musiko kwa bana rusacha na mufungo kombati kwa America ndio tokuragira muroche ne rentere iyo muroche gento toko taka to kio moto ekerege tubune kao kerora oteba ngaro enjena to kipunga ono to ko yomere ajebuero ko mu yo ko eta taiwe tikende como swati o minto to ko lele gasingia pero musacha ngono no mugere por mugori
ono lindi gaki ndaragendera salamia watu. Bwana Yesu asifiwe kwa mambo yote. Amen. Neema ya Yesu na iwe nanyi na Bwana akukumbuke atakaporudi mara ya pili. Ono ege tokora kibeti cha tokora tiyan ko ni soti story no tardo no yan ko ore bana karatu ado ko WhatsApp to gaswa ko kichibe ono to tumura karibu akam Patricia na mama wakole gasingia abantu baitu kurunka waraka na Mungu abantu ndwara Mungu wakole gasingia abantu ndwara ko appreciate nenda anti batokonyosi tariyo basi ekerisku mambo ko motata ngena kwanye tutiko kwa bese bako kwa no motoki na gotoki mure otomye bese nende nege tokere abantu baminto igenti gara timpana mange kiagara nata ko muro kora ansengere kutumo matuko za rasini na yakutumo toko genda aja kile yuno penta keire oraki sainiga nero ka Samuel naro ka Eren nero ka Mose nero ka hono ngana kiai sabe bobe tekele ke gendra na jana abatu na saini tinga ya saini Eren no mugara ta ko ya gotenga sa yo ka tama tinga ko ro twaite matuko sa rasini kwa le kora nero to kora je na kinte vetu muswatu mtaka tenu ole ndo mumu ko mundu vero soirense akioga ndikora bako na ndorokora sasa sakumi naru kule rende bako kambogwa nawo boro tiganko ole kiagera abarandi monote amagara na bakunota ko koraiga tutware turomodere etoko tanki abantu bose the whole world I'm not thanking for the noka the whole world liga tobato koleire correction protection so to joke and you can't overlook those people who have done so even if you give me 100 I can't thank you to go to look at Okarameka or take it to what I'm talking about. I'm thanking the whole world for what you have done for us. Well, I think those people love us. That's why we have seen the body here. Actually, this photo could have not reached. I will give you a breakdown now. Okapusabi may never forget 450. Okoretu will replay 1,1.1. Aya, over the Kuragira for Kurosumiti. It was 200,000. Kuruka wote. Morote ni noroma. Morote ni tupatera. Togo sekere. Because I'm sawa tena. Yamu unasawi. Acha tuombe kwa ajili ya kundi hili. Mwale wote na rende to korobo saba. Mwaka Mose, tukaratuale nguvu saba. Ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu ya kazi ambayo walifanya na Mungu awazidishie mibaraka yake maradufu. Mungu awabariki kwa yote ambayo mlifanya. Ningependa tuombe na akiba limo wokwana. Mheshimiwa Bwaya yale bwana